Shalgra Hankor by Khobjak Beat Chandra Mononi Khumpu Sports School Duaring Murashing JB School Potisti Residential Hostel Te Shashindori Angpara JB School of Krung Krung TTADC Hapang by Tidul Jagrung Nogrogo Boronganang EM Robindra Debarma Logiwo Additional CU Te IS Notu Yurung Nogo Tamo Jungzal Tong Te Rungsrunero Kahamkeda from Zagaitong Aborokno Cherry Nanibagi Tangai Naika Joyawi Naitong di Nogbar News. Pulano chini media rono hambai maro sung tini South Tripura ni bisingo klaija prothom sung yango thanga tamnai bono Potishoriwo sung aro thangai puilo naikhe aro je Khumpu academy je tongmani aro sports school oborok aboto to ran khlai tongo abono katal khai borok klangnar bagai sip khaina bagai je jagao sung Darika Purna aro kaisa Darika Mura Singh parawo sung aro sung thang naikha chini ani logi tongo chini additional CU saheb Muslimuddin Ahmed IS chini Domba Joy Riang ILC chini chairman chini Jitendra Riang botongo tai others chini borok tongo aboni pore chung nai naikha je aro to jangna ta nungi tongkha aro bo chung jehetu abo ekdom tamne bana sanction ni opekhai tonga somosto DPR TPR jomar jak enka ama hai klaino chungyang takma sora aro duita kasakasi tongo takma sora bai dokhin takma sora amonto south omosung south takma sora ni aro Sochindro Riangpara JB school 2000 rogono aro kicha gunugul yango prai sumeng kha bolong borong ni karone phangkhana jekana karone phangkhana aro student ro komi thangai suspend sung koi bosor ngo khairi mani 10 bosor ka aro student rok oro porilia kabo jehetu enrollment kri ni bage mo bondo khairi jakha sing amar taise chalu khaina bagai sing edisi hapang kunu para phano school kri tangthum abo sing nayo ঠিক অম হাইকেন সং তিনি ও পারাও ফাইসো কে এডিশনাল সাহেব বাই গ এলাকাও সং নাইনে মানে প্রায় 600-700 ফ্যামিলি দङ এবং যথেষ্ট পরিমাণৰ অঙ্গনবাড়ি সেন্টার বতঙ্গ তাবুক নি জরাউनु খরত তুইনি ফ্যাসিলিটি বতং ওয়াটার ফ্যাসিলিটি কারেন্ট ফ্যাসিলিটি রুট নি ফ্যাসিলিটি এবং রুট সাইড বাহিনা বরক জায়গা দান খাইনা বাগে বরক একটা ওয়ানসুগৈ কাগজপত্র জমা রাখা একা অবন তাবুক সং তরক অবন সং খুমপুই Sochindro Riangpara JB school ni simpana residential khanya ni bagai chung tabu kaisa proposal chung mankha ebong khlainai gabo tabuk chung oroni maximum chini committee rok nok nukhana chini oroni SMC committee agi tongnai rok ba oroni youth rok jara shikhano hamjangnai rok chung jeno oro kaham kaisa school khulogoi oro hostel khulogoi bobishyoto o elakani borok gri sab nongni borok o private school rang kabang khai porina naina jat oro poriwino যে কোয়ালিটি এডুকেশন মাননাই জাত খাইনা বাগে जों वानसुगैनो तिनि आजिस्रिनो जों अमाके नखरि फाइया नों नुखना नरगौ सकां हायनो करबुकनि यांगनि नितावना सेलागां मुकनि आइं बिसिंगो अरफेन चिनि मैडम दलिबाय चंगुरिका आसुक बिसिंगो वानसुगैमिया आरो कायसा अरफेन बुमा बुफा करिनि हस्टेल खुलंना बागे जेबाबे बो उद्योग नहारका এবং আবো এলাকাनि বড় आसुके तंखब जाखा एका ठीक अंगरा बुसुं जदिनो और कैसा अमा हाइके जो हस्टेल रुइन रेसिडेंशियल जो खलाइरि माखांखाय जों जेखाने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार न 113टा रेसिडेंशियल ते आश्रम स्कुल खुलनागो प्रपोजल रजा आबो सेंसननि फेगेनो जोंरो जत फेसिलिटी जों रिबाननाय गावमेगै एलाकानि जत चिनि लुकुरनो आं कयनाय और जत चिनि अक्रा साकरा दङ चिनि और आईलीसी कमिटि रगो दङ अरनि चिनि मनिटरिंग कमिटि रगो दङ बंनि थानाय अबनो अनुरोध खानाय नरक स्टूडेंट रंगनो चिनि न्यू एकाडेमिक सेशन नि सिमी संगबनो रिपेयर टिपियर खलाइरिनाय खूब अर्जेंटली चिनि सीएम सार बाय सोंमालायनाय तारपर चिनि बोबाग्रा बाय सों कक सालायनाय दाक्ति तारातारि अरनक रंगनो सामबोय रुबोय माट मुट परिष्कार खलायै कायसा चिनि एनजिओ नो सों कयखा नरक कायसा हस्टेल नि व्यवस्था खलायदि त्रिक एक बছর कोन रकम कष्टनि परेखा जोंगाबनो एप्रुव खाइरि खांखाय नरक अन्तत हस्टेल नि जे सालमनि नरकनि करब नरकनो जों व्यवस्था खाइरि मानाय ang bagay norok ni tabuk o amchay ni chini bisas kay chini yot rok chini o elakani okra sakra rok oro jesa chini jara mane chini shikhano hamjangnai rok borok agok phainangnai agok phaidi ni kobogoi ebong sungna dakti ekta survey khainangtung usuk student phaitotok